Iya lang. No? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kasiran kama amar. Hadi tanah katagnaan yamin maudu atau bisarat habiaon. Sabi namin maudu atau min topik pagbisaran tabiaon hatungod sinamin parihalan sinamin Quran. Salin Quran walaupun biyun na nasing kamataoran manusia adunya sebagai hati nakalam dengan Tuhan. Matod pa sabi manusia di desa bagun di dagbus di ragon magpercaya. In pagbasaw na mo rihay niya hindi magpercaya karena way ronda post niya amin imian kita at inin kita percaya kita Quran sa bang amin batbaton at sabuton na ilom sing Quran bang unin halam sing kamaksuran sing Quran di talagaron di tarahinangon hatin niya hukuman sin Islam kira kita manusia amin di magpercaya Quran. In Quran timagna siya deh nga surah Al-Fatiha nagduhulan siya surah bin Nas bang tabasahon ni min sa pama surah Al-Baqarah kulang labi ba ini basannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. Kulang labi hati ni bang tamanahan at maksuran. In Quran tertentu kalam palman dengan Tuhan. In Quran katluan kajud na bahagi sa pakatluan kajud nang langkung may siya hangga to sibanhang putagupat surah halom niya bang takirahon sa imbanusin ayat halom sin Quran niabot siya 6,200 katluan tag unom hati niya ayat halam sin Quran. In Quran piaturon ha Rasulullah hanabi pilihan sabang pamuhon pasalaon dihain yamin long ta magsual mag-question mga dengharwaing agama sabso ngamin biya batbaton ko amin susungon gana-gana yon law nila may talaw na in Quran bangso pa ma ini so asin mga bukon Muslim bekato bangso pa may Quran kalam sin Tuhan may talaw na in Quran limahil ato gimua suway na masa waktu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapatut niya lang si mga ruwing agama bangso pa may Quran kalam din nga Tuhan hawakto pa lang Nabi Isa asal aon na amin pagbasaw ng Quran diha ini hatin niya beragbus aw namin pagbasahon sa lapaham hatin niya wala kihatian sing kamatauran bang unin hat sing Quran bang kaano timurin ng Quran kulang labi hatin niya bang tatiyon unin hati sing Quran in hati sing Quran dengha puun bisara kiraah hatin niya babasahon Bati namin panagnaan atau paltama lang simbasa Malayo. Surah atau ayat timurun padunya. Diasin Jibril, malaikat Jibril. Doon ha bud garihira ha Makkah. Hawakto sinamin Rasulullah.
Amin sa buhinaw siya dito nagbawalta pa. Kulang labi hati niya biin imbasan niya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kulang labi hati niya bang kumanahan atau maksurang pawasa sinog. Iqra basaha. Hati niya unin pawasa. In hipawasa laong sin kay banang ulama asal aon siya sulat diara sin Jibril. Hati niya hipawasa para Rasulullah. Kikita niya unin batang huruf yaon. Amin suway niya wasahon sabdang dakan kanya si malaikat yaon. Hati niya aon amin asal babasahon. Sa di tasab kaingatan bat bukon hati niya maksud sin Quran suway naman hikasulat ba ni hakitab. Suway naman hikasulat long tabian hakatas. Bat bang tahati niya biya talitihon marayo, kadyum marayo, in kabutang sing Quran, amin palaong tamin pakatas na amin pabuk na simbihaon yan, hawak tamin wapat na in Rasulullah. Bat malingka namin waktu in Rasulullah masih pa hati na buhi, wayroong pa in Quran. Hati niya nabungkus atau nabagot atau nabatok basi namin pagbasa sing kitab bihaon amin long ta amin katlo ang kadjudyan. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Basaha Muhammad. Saruni basahon aman paganta kay na hati ni ampya kita sin Jibril babasahon. Babasahon hawasa sinog. Bang hawas sa hati ni Arab imbabasahon hati ni aman Quran. Quran babasahon. In amin babasahon amin lang ta Al-Quran. Jadi hati niya di na to hati niya mahinang biya mga paglulugatan, pagsasagaan bang maksuran tayong Quran palaong ta amin katas bihaon yan bukom biyati maksusing Quran bat aong pa Quran dito Baitul Mahfuz. In Quran dito Baitul Mahfuz wala kibaita. Bangin niya to halam katas ka, bangin niya to halam computer ka, halam microchips ka atau halam uno-uno na hati ng kawan sin Allah Ta'ala arakala hati ni hasahaya miutang inaming Quran namin pagwasaw dito Baitul Mahfuz. In Quran hati niya tunggal siya kalam, tunggal siya hati niya kitab hadunya yabutan na siya masuk hangibo katahon iban 500 hangibo iban 500 katahon ilukain hadunya tunggal kitab hati niya wala pa na uba wala pa na pinda. Asal in Quran di tuod maoba di mapinda. Sabab janji sin Allah Ta'ala in Quran jaghan niya. Bukum be sinamin mga kitab na ko na pera hati niya makajari pa maoba, makajari mapinda, makajari samo-samoon, makajari hati niya ganggun katsaon sinamin siuso namin manusia long tamin mangiingkiaunan. Jadi namin biasin agita hati niya surah Baqarah nasabot kaina Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Amunay ni ing kitab long sin Allah Ta'ala. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Wayron yang pagdorwa. Wayang paghawal-hawal halom niya. Bang kauna-una magpercaya. Hati niya dalil akan haja sa bang rin magpercaya asasan wayron bunda lam sin Quran puting katan. Ito manusia amin di magpercaya la. Nasa bang hati niya bunda-bunda magpercaya. Ing Quran hati niya kalam to ding hatuhan taltanto tuod wayroon pagsaksak, wayroon pagawal-hawal. Bianahay ni hati ni lugay sing Quran, maghangibo 500 katahon na agun hadunya. Ayaw pa kahati na ulama. Ayaw pa kahati ni along ta Muslim. Walo po namin pag-iano namin scientist. Ulama sinamin mga sila amin hati niya mga Christian. Wayroon hati niya nakaiyan. Ing Quran, aong kasaan, aong kalawungan. Wayroon na kaiyan. Sabab bang sila umiyan, in Quran ang kasaan ng kalungan, in pagdarogan dahi ni pagitaan, pagwaan long na in bukti. Sa ito Quran hati niya, laong sin Allah Ta'ala, surah mulang putag 5, ayat siyam mawasata, in kalam na may tabihay ini. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafijun. Walang labi hati niya, inamin mana niya, way paghawal-hawal, kami in nagpaturon, sin pangdaak, aman na yung Quran, iban kami da sabin matan-matan, tuod, jumaga,
deng hati po akal si manusia. At yung Quran, jajagahan sin Tuhan, jajagahan si malaikat, jajagahan si mga ulama. Jadi, in Quran namin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, piaturong pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halom jangka masa, kauhaan tag 2 adlaw, ay kauhaan tag 2 tahun, 2 bulan, iban, kauhaan tag 2 adlaw. Kauhaan tag 2 tahun, 2 bulan, iwan kauhaan tag 2 adlaw. Tunggal kitab hadunya, amin laong ta, dengha tagna naman kaya paturun. In Quran, dengha Madina sampai pa Makkah, atau dengha Makkah sampai pa Madina, wala na pindah, wala na uba, wairong kya gantian, misambuk batang huruf. In Quran, hamasa sin Rasulullah, amin laong ta kaya susulat, nakakanat-kanat pa masih, amin pagtawon si mana kaona masih pa siya laom kita tapay-tapay, amore sabhati ni amin liain pa amin kita pa amin bihaw na amin long tasulatan sin amin hakatas na inamin basahan niya, inkarahan niya, intajwid niya, in katan-katan niya, termasuk atin ng mga watang huruf niya si mga kabaris-barisan niya. In long sin kalam pasab na may talam sin Quran, kawakan tahasura, umbukat lo antag siyam, ayat mo siyam desab, kuang labi bihay ni basahan niya, kulha yastawiyala janina ya lamuna wallazina la ya lamuna innama yatajakkaru ulul albab. Kulang labi hatinin hati niya bang kumaksuran pa sinog. Uno lang sinotala, magsibo ka amin mga sila taga-akal. Uno lang sinotala, magsibo ka amin mga sila taga-akal. At yan itong maingat, iwan sin amin mga sila, amin way akal, way kaingatan. In sabon na tuod, amin mga taga-akal, laong sinotala, bukun hatin niya ustad, ulama, nagbisara, bukun ako nagbisara, inibiyasa ko hajim maksud sa amin kalam kaina, amin lang sa sabon na tuod, amin mga taga-akal, amin makatayma, simpang Hindu, sin hidaya ring hatuhan. Atin niya, bang so pami manusia, hikaunta, dia siya hawal-hawal, dia siya hatin niya, lawan siya basa malang, nagararaw-garago, pasalan siya namin kalam, aon doon namin di niya paratsayahon, di niya patuntulon, kadang-kadang hatin niya min kita, hatin na diha ini, bang amin palipalihan, amating gaunggunganta, amatin amalanta, amatin paratsayahon ta. Sa bang amin lang itakalam sintuhan, biya sa kaula, ula, naghawal-hawal kita. Hangkan natin na hidup sin Muslim kita bihaon hadunya, halom sin harubiru, halom sin kalingugan, halom sa kaulahin kita halom sin mulka. Maita, pasalin pangatud ta amin sin palkala, jangan sin lotala men dara mulka yon, pangatud ta dara barakat. Dari min palkala, nagdara barakat, pangatud ta dara sin mulka. Dari hambog datong hamamaksod at mana, in kita manusia, nagahawal-hawal in pamaratsaya in pag-imanta ha kalam sin Tuhan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la hafijun. Way paghawal-hawal kami nagpaturin sin pangdaag amon ng Quran. Iban kami dahil sa matan-matan tuod jumaga leng hati po akar sin manusia. Sabab bang mo min hati niya biya basahon hasajar sin dunya amin nagpansakatakan nagbukti timampal pagkatan siulayan si mga tao Europe hatinin Quran lumuon nila lubugon nila kangyon nila yabutan sampai hanggatos katluan tag walo hanggatos katluan tag walo pag isap-isawan pag balik-balikan hinang ang pahinang yung Quran kirabalit ang pagkirabalit ng Quran, siulat pamacam-macam na bahasa sin dito sa Europe, last ay niya, ingkataan sila, wayran na hinang, himundong na sadya. Walhasil hatin niya, bunaling kalam sin Tuhan, wayra mahinang sin sisyo, wayra mahinang sin amin, tipo akka si manusia, in Quran, jajagahan sin Tuhan, piyajagahan niya malaikat niya, piyajagahan niya ha, mga ulama. Kulang labi, bang tabi taliti humarayaw, in
pangadya atau ilmu, halom sinamin Quran, upat in sa lagu-lagu pangadya atau ilmu. In bahasa ilmu, pun bahasa niya deng Arab. Aw ni sa bahati ni Amendika to mag-iyan pasalan sin ilmu. In ilmu, habasa singkitar he ini, kadang-kadang, di mag-atap, di magkugdan, di basing kamaksuran, bangunin hati sin ilmu. Biasa pamahatin niya, aun mga nakauna amin kita, hati na masub kita maghinang palipalihan, maghinang-hinang, masub kita biya mga laong ta mag-ilmu, mga bunot basa, mag-ilmu biya mga silat, mga kuntaw, ipanghati ta matin ilmu. Sa banghilmo hati niya, aun tudyo niya hati niya pasaria. Aun hati niya palkala, parsugpatan ni bansin mga falsafa atau philosophy atau ang parsugpatan pasal si mga ilmu hati na salsila inat to hati niya hapanima sing kita nakauna inat to bukan ilmu hati na tujuh ahira ilmu pagdunya so malenggas natin niya sa babin Islam bida ring hakatan sin agama dunya in Islam hati niya bukon si hambuk agama biya siya aming kamatauran namin naong biyan dunya. In agama bihaon naman kamatawaran ang hadunya, hati niya, in concentrate nila, amin palkala, bang bariin, sumujud, lumuhod, mamuji, patuhan. Hati niya, imin, pagbahasahon, economic, politik, iban sin bang bariin, hati niya mag-ulin sin sara pag nakura, biyarin ilmu science, pangharoy agama niya, tuwirong kan na mga naisin pag-agama nila. Ang panha Islam bukong bihat to. Hangkan na hati niya, bang mumanahan na to tapsilan, uni mana sin Islam. In Islam, laong sin English, is a way of life. Laong sin kewanan, Islam is a complete way of life. Hati ni Islam, ining kata naming tihusan. Jangang, kignot kuhiwal, si manusia, aun dito hukuman sin syariah sin Islam. Jadi kabalikan ko ba sin kaina, in upat sa lagu-lagu, makawata ilmu halam sin Quran, kaisa, amin lang ta, ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, hakatan hati niya bahasa dunya, pinaka-unique. Hati niya, pinaka-amin lang ta mahal-mahal bahasa dunya, amin yung bahasa Arab. Baita, in dunya, nagko-contest-contest, atau nag-aato-ato, sin pasalamin pag-yanon, hati niya aming gramal. Minsan pa uno gramal ha dunya, bang hinang-hinang de si manusia, ingka momon niya, di na hadya magkugdan. Doon pa hati niya, bingko king karahan, hati niya, bukon mga maamo, in pag atur sinamin jumlahan, sinamin kaptangan, sin pagbasahon, sin grammar, atawa, bahas. Nasabang ko hati niya, mga di sinang pagbasahon, bahasa Arab, ini na yung pinakabahasa. Hati niya, hadalil akal, kaunon to sin dalil akal. Di tud kasibuan, ditud kasalian. Hati niya bang unin yung bahasa Arab atau grammar sin Arab o may piyakay sin Quran. Ang kana minsan si Arab din diin. Minsan si Arab din ha Saudi, Arab siya din ha Egypt, Misr, Syria, Jordan, uno na katan. Bang sila maway hati niya magpaamog, papatuntol sin amin basa nila Arab, suwada sila kuma, amin grammar sin Quran. Hikaro amin ilmu hati niya, amin makata. Halam sin Quran, amin ilmu syariah. Amin hambuk gini sa amin ilmu, di mo kabakan hauno-uno dunya, di mo kabakan hauno agama, di mo kabakan hauno-uno. Amin mga manusia, magsusulat, mag-ootol, magkikreate lang si bahasa English, sinamin lo ato sara, di ka sibuan, di kasalian, inamin pagbasahon, ilmu alam sin Quran, amin ilmu syariah. Pasan ilmu syariah alam sin Quran, hinang sin amin siya, amin Tuhan, nagjajat, nagsipat, sinamin sipat, gaibul gaib. Hati niya, siya namin, ampun-ampun na kita, imakahati, imakapaham, sin uno hati niya, susungon si masa, unin level si masa, unin balako bihaon, unin kakitaan atau menyatakan, unin di kakitaan, unin namin sung kakitaan, tupot tuhan Allah Ta'ala makaingatan. Hangkan na bang sara, syariah, hukuman, tupot tuhan Allah Ta'ala re. Imakapag ang kasampunaan, ako atau perfection, sin hukuman. Hikatu hati ni amin ilmu, halam sing Quran makawat, tamang ta hikmah, iban philosophy. Hikmah, iban sin falsafah. Hikmah,
Bang bahasa English amin lang ta wisdom. In philosophy amin lang sin bahasa Arab falsafa. Ingkatan ilmu panganji, mapa psychology, mapa science, mapa philosophy. Ingkatanin natin niya timuwod katandeng nga Islam. Sa di tayo ni mabisara biyaon sa nakalando mahawain palkala niya. Susungon ma sa insola kalau mabatbat ta misan nakuha namin ang katyo deng hatto bang hauno takawakan in ilmu hikmah, in ilmu falsafah halom sin Quran. In hikaupat hatinam ilmu kabakanta halom sin Quran amin ilmu salsila. Amin lang sin English history. Salsila kisah sin mga sila na kauna. In kisah salsila halom sin Quran nasabot in palkala amin asal way pawa pasinwalo sin basa sin pagkamo. Inamin makhluk manusia na hinang na jadi asal on na kisah cerita diwisara in kamaujuran sin susungon si manusia. Sampai amin hati ni amin na hinang na polman ay namin bentok manusia hawak sin apot amin Adam aw nasabot tal sin Quran man kisah mangisa sin parihalan nila sampai hati ni amin paglahil na sin amin apot tahawa. Denghawon hati niya tagna naman si manusia timuro mari pa dunya asal aong kisah atau salsila atau history baita alam sin Quran. Nari minikawakan hamaruwaing mga world history. Di minikawakan mga hati niya ancient history. Di pasal maita. Berin ka sulat mo sin history sin wala ka roon. Berin ka sulat mo sin history sin di ka magpercaya, di ka magkahagat in yung balako. Mustahil. Nasa hati niya in halam sing Quran ayo paghati ni amin salsila beta kato sing Quran amin parihalan amin long ta lahil nyata di hadunya walaupun amin pakal hati ni amin sung mahinang nga amin masih pamin gaib masih pamin di apotan sin akal pikilanta be sa pantun sin hari kiamat asal aon nakisan niya aon nabaitat niya sin halam sin Quran bang tati niya farakun atau bahag-bahagion in ilmu bahasa Arab halom sing Quran hatinya lamud diha ini amin pagbasahon ilmu nahu ini hatinya amin ilmu logic long sin English hatinya ilmu dalil akal di mo kabakan habasa in Arab sin Quran deng ha ilmu nahu ang panasab gumanap amin ilmu long tasaraf hatinya amin ilmu saraf ini dihay na natin may sumud pagbasa natin na ilmu balaga, ilmu hatin niya mantik, ilmu hatin niya ardu. Hatin ni aon parsugpatan si mga ilmu ini hatin niya amin real science. Hatin niya real science, sabihin science hatin niya di magbilib, di magparatsaya, haununo hatin namin di lakakitan si mata, hatin niya ini namin parsukuan sin ilmu amin top kanila, amin ilmu balaga, ilmu bahasa, iban sin ilmu ardu. Hati ilmu pagdunya lah. Bang kita hati niya mangajah ilmu sin syariah, lamud in amin ilmu tafsir. Hati niya ilmu sin syariah, lamud in ilmu tafsir. Ilmu hadis, iban ilmu fikhi. Lamud pasabdihay niya amin usul fikhi. Ilmu kalam, iban ilmu akidah tauhid amin tungod pag Tuhan. In ilmu hikmah iban philosophy halam sing Quran pulang labi hati niya nabahagi pa upat ginisan. Kaisa ilmu mantik. Ilmu mantik ini hati niya amo na philosophy atau amo na lang tamin logic bang hati niya maanahan ko pa English, inamin ilmu mantik ini hati namin ilmu logic, dalil akal. Pos in ilmu hati niya pagdunya, amin lang ta ilmu science. Hati niya ilmu dunya, amin ilmu science. Dengha ilmu science, gimana dihay ni hati niya hikato ni amin ilmu nyata, iban gaib. Hati niya ilmu nyata iban gaib, bang tamanahan atau tafsilan pabasa sin English amin pagbasa on tamin physics iban meta physical
Hati niya ang pangadji sin science, amin pagbason nila amin metaphysical. In hati sin metaphysical in kulang labi, amin hambok palkala. Biya nagbuski kita-kita mo sa di mo sab kakitaan. Di na mo bang physical. Physical manyatakan kakitaan sin dua mata. Hati na sin amin tuwo baranta ni hati ni physical body kakitaan. Saon di halam sin baranta, hati niya lima lamugay si masaong bibi. Yaon lima lamod halom sin tubo badan sa minsan unuhon di kakitaan. Amo na laong tati na ruhani. Ha? Balik. Ati niya biya na kuan hendo ni namin kuan tapasasin na maghati na kami mga kita ini nagpagasin namin barang amin kulang kawos bukum si mga modern tambihaw ni hati niya ginis macam-macam na piyakay. Pasensya ka mo. Hati niya ilmu nyata ilmu physics iban hati na metaphysics. Pos hati na lamon na sabdihay ni hati na ikaupat niya amin ilmu pagbasahon, ilmu pagtuhan. Ingkatan na sabot ini kulang labi ingan niya ilmu agama. Kulang labi ingkatan siya but takaina hati na amo natin pagbasahon ilmu agama. In ilmu isab amin pagbasahon ilmu salsila kisa ato iban usul ini ni makira resab ilmu agama sa magwa hati niya hambok sa amin pangadji mahunit hati niya buktihon sin dua mata pasal palkala nagkalakuhanan nakaawal din si masa bukom besin hati niya ang mga pangadji sin science makajari mo lawagon bihawon ito niya taon kita bihaon hampay min ilmu pagganan salsila atau kisah hati niya hamasa zaman jamulay pa hampa bihawon bisarahon. Hati niya wayroon eyewitness nakakita. Bahad ako man hati niya bang kalumag hati namin bukti atau dalil akal kumita na kuman ko hati na pagbasa nila artifacts evidence. Na jadi hati niya kadang-kadang bang kamu magpakakita ha mga dialogue ha mga debate aon magkabisara si mga amin mga ulama bang long nabunal ing Quran kalam dengan Tuhan uni namin dalil kapamaratsayahan atau unim bukti supaya paratsayahan ing Quran bunal kalam sin Tuhan. Baha kadang-kadang yang kita min longta paranakan atau panuwo atau min kita imaku muslim bang aun ustad atau ulama umian in kurang mujizat amin o mata bisarahon magti kita maghagad magti kita percaya nasa masalah ini aun namin mga manusia kolentong inakal pikilan inamin palkala di na to pabaon impakala hati niya di na makajari amin ba sa kaulaula hipangdusta jadi impakala ini di aku makajawab sa Quranin jumawab kanyo bang mahita hati niya namin Quran suaitud aminan paratsayahon insya matan kalam sin Tuhan beiniin padagbus niya ato yun sa pantun niya. Tiap-tiap kanabihan daing laong tahan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi katan na kanabihan Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam katan na kanabihan ima na siya nakauna banghad na ko maingat ato magpanday magbisara wayroon dahon maanan niya puwas daing siya min yanon kani ko magsasail magtatarasul maghinang poem. Ba't bang ko paratsahon hati niya, Nabi, suway hati na kulang labi, ini ko makapagwa kau mujizat. Bang kau di na makapagwa tan mujizat, minsan uno pain akunan mo. In iko renga Tuhan, in iko hati niya nagdara ilmu sin Tuhan, in iko hati niya kakasi, in iko hati niya Nabi, in iko da ka Tuhan, ini ang puting katan. Sabab ibu
Ibo katahon na liawayan. Imano siya bang mabaitaan ini deng hatuhan. Baitaan mo imano siya in Rasulullah ti Muhammad ding hatuhan. Buk na magtimpangan nila. Bang kawuna-wuna ng Tuhan, pakita. Pagwain, mujizat mo. Nasa hatin niya, bang kita mari pakuraan, may tahatin niya, maumuta pag kadungugan, mga dialogue, mga debate, magkasualim mga ulama sing kita. Pagwaan lang niya, pakitaan lang niya, namin bukti indalil, ba mga atakan hatin niya, in kuraan, di nga Tuhan. Na, diha ini hatin niya, subay kita magsukol pa Allah Ta'ala, pasal imujijat, amin dihil na kauna ha mga kanabihan, laong sin Tagalog, inato hanggang carita kuman. Hati niya makajari para tsayahon, makajari di para tsayahon, may tato. Sabab bang kau mato pa hukum sara, imian ko hati niyan ini, mujijat, impangayon ka sin sara, ngunin bukti mo, unin dalil mo, unin evidence mo. Namahunit, minsan palong ta amin hinabi isa, waktu amin ha pagrasol niya, amin tawakas na miyatay, at yan diyo ka na sintuhan ng hamujijat, napabuhi niya. Nawairon naman siya bihat to, ang masabi haon. Hatin niya, bang mano siya hatin niya, amin, laong ta prettingers lang si mga bihaon, inutok niya hatin niya, amin biya, die hard na siya, amin biya, gagil na siya, amin biya na siya ragbus, amin utok niya batu palaras, in prettingers, di magbilib, di nagparasaya simbiyato, sa pagitaan, sin, dua mata. Hampas siya magparasaya, hatin niya, inyan mujijat. So, misang pun mujijat, karang-karang, imano siya, imyan bukon mujijat, inyan magic. Pasal may tahatin niya, subay namin biya, kaingatan mato-mato, imparihalan si musak masik, simbiyaw bayta balako. Ba't bang kumiyan, hindi nga Tuhan, nadidat ito magparatsaya. Bang nga Tuhan, da ako na ako matupatuhan, pagita ako na gagawin Tuhan. Da ako nagbisara marik ako Tuhan. Nasa hatin niya, ibalik tamaris pa Quran, may tain Quran, mahinang siya mujijat. Sabab mo na ini hatin niya, amin, sa lagu-lagu mujijat. Piaturun siya Allah Ta'ala, mari para Rasulullah. Bunal, bang amin mujijat in pagbisarahan, matao di mujijat, nagkalakuhanan, nagkajadihan, hamasa sin Rasulullah. Sa inyat to ha Islam, biya nagbusikandari sadya. Di datuawon hatin niya, di lan maana sin agama Islam, sabab arakala mahulog papalipalihan. Contoh niya, awan mga sa hatin niya bang magsigpit na tubig, mangduan Rasulullah mga patuhan, balaki mujijat, in tubig magwa ha mga kasiklo-siklotan sin namin kulamay lima na ini. Na arakal hatin niya imano siya di maglagamin ilmu pagtuhan atau ilmu tauhid kaginisan inlagon ni hatin niya ilmu bang beri magpawa tubig ha gulamay lima bihansan inamin Rasulullah hatin niya amin waktu si amin timapo kamin ha bud iwan sin Abu Bakar hatin niya biya nag-impossible may tabi hatin palakon wala sila kita si manusia ba't bang biasa si Nabi hawak te tumo timin lawagon tuyo antun si manusia pangadjian. Nasa hatin niya okay na imbet to. Sa mari kita magbalik pa Quran. In Quran amo na namin hialgaan. Amo na piyagmalaki sin Islam si Muslim ha dunya. Amin mujidat tarahil lang si masa malayo. Piya musaka sin Allah Ta'ala panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paumat sin Nabi iban sing kita nakataan bihaon. So hatin niya, bangin manusia hatin niya, mabaya siya, makasaw, makahampit si mujijat nga Tuhan, ini neng Quran. Ini neng Quran. Hati hamarayong Quran, paham hamarayong Quran. Matawad hati ni halam sing Quran, amin, wala tanangan-angan, wala tanawat sin agkalpikilan, magkalakuhanan. Hakusog kakawasan sin Tuhan. Kulang labi hatin niya, in Quran, biasin nasabot ka ina. Atin niya, bang kamu long sin Allah Ta'ala. Iban bang kamu long sin Allah Ta'ala. Wa in kuntum fi raibin. Bang
Iban in kiaunan niyo lawan siya tala mimma razana naghawal-hawal ala abdina haamin hauno-uno na amin piaturun namo dahil hamasa pamasa paipon namo tinya para sulol fatu bisuratin min mithlihi na hinang kamu lang sa tala. Hinang kamu lang sa tala. Pagpagwa kamu, hambok na sura. Impiya ngayon, buko matao, hambok sura. Na nasabutan na kan, magpilay man na sin sura halam sin Quran. Unum ngayon po, 200 katulong tagunom. Na ngayon inotala, hambok na sura. Bukon hambok ayat, sa hambok sura. Atin niya, astagfirullah, kabalikan katinin, bano sin sura halam sin Quran, hanggat 10 tag-upat, kaitan nyo, matawad sura halam sin Quran, haupo-haupo. Mga rotong kakabtang da. Sadang pun kita hatin yung mga biyak sa magsusulat tarasul, magsusulat daman, maghihinang kisa, nabang hatin niya, hangpukaw haang katlo ang palkataan la, kulang pa yan. Maluhay, masan niya yung kato. Labiluwan na hatin namin mga sila maghihinang mga kalangan, magkumpos kalangan, maluhay yan. Na may tamang ko pangayon sa lota lahatin niya, hambuk sa sura. Inambuk ng mga haupo sura sa Quran, amanin wal asri. Tawag nila ta surah al-asar. Amin mang tawas sahon, wal asri innal insan lafi husur. Illal ladzina amanu wa amilus salihah wa tawasaw bil haq. Haupo da kan? Haupo da. Atau alun ta kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Upat da. Atau kulau jiwa falak, kilar 5 ra. Binas, ilang masulag da. Tiang nga isunod ta'ala hatin niya, pi na ko, denga uno ng kabayam mo, amin surah, hinang ka lang sunod ta'ala. Hinang ka tuod lang sunod ta'ala. Iban, tawag kamu. Tawag kamu. Hatinin kami ni, jama. Balmaan hatin niya, bang muri kagawasan, kakarugay tao, tumabang kayo mo. Kako scientist, kako doktor, kaya ko philosophy, kako uno-uno na manusia magtumabang kayo mo. At yung pagtotod ka mo, huminang sa jambok sura. Ha? Hati niya, fatu bisuratin min mithlihi wa'du suhada'a in kuntum wasuhada'a aku min dunillahi in kuntum sadikin. Kakamu lang sa tala, dugaing saksi, dugaing hatin ni amin magkakaji, atau amin dugaing tao mag-aayak, dugaing tao hatin ni amin mag-analyze, bang kamu bunna-bunna tuod, makahinang sin surah biya sin sapantun sin hamsin Quran. Iban lang siya ng tala, tawag kamu, mga kasaksian nyo. Hatin niya, jaman ni sa misara. Patawran ni saksi, minsan pun hatin niya katama no si adunya. Puna na. Bang bukong pajuko pi manusia, tumabang kayo mo, iwan sumaksi kayo mo, yan pa mga jin. Pagwa, tumabang kayo mo, iban hatin niya sin mga gapi niyo, hatin niya rakalaon, tumabang kayo mo, scientist ka, doktor ka, hatin niya. Dugaing na Allah. Hatin niya, ayaw mo hatinin Allah Ta'ala. Sumaksi. Kayo mo, pasal ini ko, hindi matuha ka lang sintuhan. Mustahil hatin niya amin iatuha mo, pasaksi mo pa. Salag na ko kabaya mo hatin niya amin. Ba't ka rin magkayan? Alam mo ba sintuhan? May ta. Nasa salang kaong kinsaksi Nabi Muhammad, asal dapitan hilwa, may Tuhan. Nabuko na sa talaka na ka, masisyon na yung kabayan nyo. Hatin niya, bang ka mo bunal, ang siyang tala. Namin ni mabugad di sara. Pain lam taf'alu, na, fa'in lam taf'alu, walan taf'alu. Buat malengkan, bang nyo di da mahinang, bang nyo di da mahinang, pa di nyo ito na mahinang siya ta'ala. Di nyo ito na mahinang, misan nyo nohon. Fatakun nara. Pag mabuga na kautuod, haapinal ka jahannam. Allati, wakuduhal nafs, wahijaratu,
uiddat lil kafirin. Tagama ko. Asal puspusa na hati namin isog mo dia dunya. Bangko hati niya di na magmawuga hasusukon si masa in manusia bihe ini. Tiya tagamahan siya ta'ala hati na apinal ka jahannam. Amin indungol niya manusia iwan sin mga batu itum. In maksud diha ini hati niya sin mga miyaksuran sin mga ulama hati niya bangun ni maksud mga manusia iwan mga batu itum. In manusia dahil ni hati niya amin siyo manusia amin dumusta. Hisiyo manusia hati niya biya agun biya sa kalaula mangliki-liki hakalam sin Tuhan sila na mga manusia hinangon dungol hawaktu yaumil hisab. In uno-uno hati niya biya mga nyanan batu. Ikauntan hati na batu walhala. Batu pilaras amin pagduduahan sing kita pagdahan biya mga lalamutan. Mga batu manunggol. In mga inhati na hinangon dungol sa ta'ala, hipanunog amin hatao min manusia. Amin naghawal-hawal, in pangatan niya, haparihalan sin Quran. Zalikal kitab, sa ta'ala, amun na ning kitab, lara fi hudal limutakin. Mayroon paghawal-hawal niya, amin mga silatin niya, aunyakin. Alladina yu'minuna bil ghaib. Amin mga sila, magparatsaya, amin uno-uno amin di ila kagitaan. Pasal ang mga palkala di ta kakitaan. Contoh niya, supaya kita magparsayaon. Contoh niya, long tamin ro. Mayroon sang scientist nakabaita bang berin nagbusin ro. Mayroon sang scientist nakabaita bang pila kilo bugat sin ro. Sadang po na magbisara, inta o min buhi, bang buhaton magaan. Sabang siya mihatay na mabugat. Mayroon siya naman si adunya nakabaita, bangun wala na sinro. Sabi taan kita sin Allah Ta'ala, hati ni hawak tamin tiampan niya na hinang nenin Adam, at ay manusia, siyangunan niya ro. Siyangunan sin ro, may ta, hawak tamin siyangunin ro. Siyang Ta'ala mo patubo badan sin jasad sin Adam. Kita sin Adam? Wala na kita. Kita si malaikat? Allah alam, pasal mayroon na kabita malaikat, kita namo. Sa kalamin na may ta. Hangkan na laong ta, in Quran, walaupun hati niya way pay manusia na hinang asal aon ng Quran. But in Quran kalam sin Tuhan. Asal aon na kalam, waktu hati niya way pay manusia na hinang. Wa iskala rabbukum lil malaikat. Hati niya nagsabda ato namungin tuan hamang malaikat niya ana jailu fid dunya khalifati. Magpapanjari ko asal aon na baita. Palmanas niya inaming Quran hawak tuwoy pa asal manusia asal aun na. Jadi hati niya, bang imianin tao, may tayong Quran, wala piya turun. Hawak to sin Isa, si aun na. Ang hati niya, masih pa hati niya, biya tapay-tapay ito, nakakanat-kanat. Siyabot sa Quran, hati niya, aun biya mga mashab, piya turun habi Musa, aun mashab, piya turun habi Ibrahim a.s. Kataan ka lang yan, Isa, agun kataan aun. Napakon na ito hati niya, dalil akka min nakauna, bering kaagi hati niya magdaakin Allah Ta'ala. Hipahinang yung kitab, si manusia, ay panghati, uning ballpen, uning katas. Ay panghati, ay injury katanggatan. Hati niya. Subay na hawak to si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw namin daakan hamin ha, maksud siya namin surah lang ta, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akram, alladzi allamal bil kalam. Ikra, kiraah, ikaw na maksud niya, sabang ko mga madrasa, may kawaan, natinawang subject ng pagkitaw nila, at niya, paggan nila, kirawal kitaba, at na reading and writing, laong sinamin bahasa English. Inamin kira, habasa Arab, di muta sinamin pagbahasa sa English samin writing. Sa kaulain dua yaon, makira sa atin sampuna, hapal kataan sing kira, supaya aon natin magbasa, iban magsulat. Ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Amin Allah Ta'ala nagpapanjari kay mo. Dengan hangka kumpul atau kapuji-puji dugo kalakal insana min alaka. Ika wa rabbukal akram. Tinya pamasa kau, panghati kau, panuntut kau, inna Allah Ta'ala in Tuhan mo sararo. Alamat insan, maalam yalam, siya Tuhan nang Hindu hauno-uno amin di mo kapahaman, di mo katihan. Ha?
Allazi al-kalam, alamal insan malam yalam. Ang Hindu, inotala ha manusia, amin hauno amin di niya kapahaman kahitian. Na inamin paghinang sing Quran, amin laong tamin pa katloan jud na ini. Hanggat 10 tagupat ayat na ini nasususun mattung. Amin sampai miabot yung jumlahan niya lang taunum ngayon, 200 katloan tag-unum ayat. Bukunya to ring akal pikiran si manusia. Bukunya to ring akal pikiran si manusia. Pasalamin sila nakauna. Amin mga kalifa. Ang pagtawag tamin kalifa to Rasidin. Inabi. Hati niya asal aun magdatong kanila amin pagbasa tamin irham. Batin irham buku besing kalam. Ingkalam hati niya way na. Ingkalam way na. Sa magwa amin irham aun pa. May hati niya una yung pagbidaan sin irham may besing kalam. Narihain hati niya amin nagaparak. Inamin Muslim, iban sing Christian, hapasalan sila min long ta Bible, iban sing Quran. Sampai hati namin ng biyaon sa sagaan lulukat, banging Quran, amo kay Bible, banging bukon, di mabiat to. Pasaling Christian, ang mga tayo mga hutaro yung agama, di sila mag-believe, amin hakal lang piaturon. Di in mga duwayang agama, magkahagad, amin yung kalam sintuhan, piaturon, maripadunya, di asin Jibril. Di magkakasimbiat to. Piaturo ning kalam di asin Jibril, aong basa upat malaikat nagjajaga. Bukon tahanan ng Jibril manawag maripadun niya. Sa aon, imaabay ka na deng hataas 2. Ay, deng hataas, ambok malaikat. Deng baba, ambok malaikat. Deng halawa, ambok malaikat. Deng hatu, ambok malaikat. Sebagai saksi, ba mengatakan bunda-bunda tuod inaming kalam sintuan kaya pa sampay na maun sila yung saksi ko patupat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup langkap way kulang way kabus tapat hawasan niya wala na liwat wala na lambat wala na tarasaw bihat inaming kajarian sing kalam at ining kalam makajari paturun sa Allah taala maun para Rasulullah arakala hilaham hay sintuhan amin manyatakan in Rasulullah magkita ay iban sin Jibril naon sa masa hatin niya bukon natin amin patut insuway pa sila magkitai arakalain siya kimakaon mimino marakala siya taas unta bataon waktu misa siya taas unta ingkalam tumurong manaog kanya in Jibril di magpakita sa dito sa jahatin niya magbagting hatayngan niya hingga mugatin namin parasan niya hulasan siya dulukan hingga in unta yato amin giyabanan niya atin siya katan niya to madus-dus pa baba manglama kabugatan sinaming kalamang tumurun. Naon sa bahatin niya, in Rasulullah, waktu siya nagkukulang, in kalam tumurun, biasa kaulan magting sa jahatin niya, halaw sin taingan niya, agunagan siya punungon mapingsan, dunukon siya hulas, hingga hatin niya bang siya magkasadtang panakihatian, ang kalam, timubo alam sin utok niya, atau miyutang halam sin utok niya. Naon sa bahatin waktu in kalam hatin niya, biya magtaga sadya, hati na makubla in Rasulullah hati na biya aun na uwa aun na pindah niya utok niya kaya pahaman niya kaya tin niya aun kalam na naugmong kaniya nasa in Christian di mag-believe si bihat to the Christian they don't believe on that they believe that the revelation of God is came down through inspiration they don't believe in the revealed book di sila magpartsaya hamin kalam piaturun sa impartsaya nila hati namin irham inspiration biyatin pilip nila. So magwa atin ng inspiration ini, amin long ta irham ini, di tayo ni makira kalam. May ta, isa, makajari hati ni amin irham ini, dengan Tuhan. Jari nga Tuhan. Sana, wairong kita betas ito niya, hilham ko rin kayo mo. Di kita maghukum gaib. Malenggan hati niya, doon ta kanyataan, banguno hati niya may nagkajadihan, di ako ba nagtaga na inino, ya mustahil impossible. Ha? May hati nagkajadian ba ito bukong kausas ituan? Di ato hati na majari ba ito. Hati makajari ano yung natur iham. Naon sa hati na ilham ini, hati na ngananta na ilham, ini dahil hawas-wasin malaikat. Ato dahil hawas-was amin jin mu'min. Ha? Hati na ba inikaw hati na di mo na maingat tujuhon bang pakain ko biyain kan taghadyan na timas ti pangatay mo so ikaw tujuh pawihaon balik ko kung umamo ini hati na makajari anon hati na dahil ha irham sin malaikat ka atau sin jin Islam ka
Naon sa hati niya, di ka tumudyo pakarewan. Nakaniat na ko minang marawlas, las na lang mumangi. Napasalang hati na niya to, irham ng hasasat saitan. Irham ng hawaswas sin saitan. Na mga tayo mo lang tayo ama, di sila para sa inyo. Para sa inyo hati niya, in kitab nila, hati niya, piaturo sin tuan, dengan irham, inspiration. Bukod naman hat sila. Minsan po namin kita hati namin long ta mga Muslim. Amin labiluwa namin mga sila nagauli-ulya. Na alam minsan sila. Hati niya uno-unin panghatim pamaham nila. Biasa kalau ula daran sila magyan yato ilman kan lasin Tuhan. Okay ra, mong sa pamag-atapin sin Quran, pamag-atapin sin hadis. Sa balin kan mabiya nagbus hati niya biyaon parsanggahan. Biya nagbus hati niya naglalawan, di kita makusus misar si biyato. Na jadi hapon tayong bisara, in Quran, mujijat dengan Tuhan, maita. Labi na, hangibu 500 ka tahun. Lugay niya hadun niya. Wala naman nasa, wala naman nalaong. Ang pagkaingatan singkatan, long tamin mga educated, scientists, halolakal, professional, wayroon kitab hadunya ni bang hinangan da sinamin manusia in tumata 10 katahon. Awan sa revision, awan edition, kadang-kadang hatin niya nari na to hatin niya balmulahon sabab obsolete na. Di na hatin niya amin tumubo umatap hakadaan si masa. Di na to. Nawayroon ha sadya rasin jun na namin kaingatan ko. Hatin niya kitab timatas hangibo ka taon ni Lukay, amin wujud siya sampay wihaon. Sa rin na bang wujud lang, ta makajari. Arakala hatin niyaon mga nakauna mga sulat habulawan bihan, makajari mag-ibo ka taon. Nasa hatin min kasahihan niya, bunal kayo man simbukon, kaingatan sin, susun hatin niya min mawa ibingat sin kasabunalan. Hatin niya min sampun hatin na timata sin sulatan bihat to, da sin mga sulat amin mga palkataan hamas sa Firaun, bang kumatupi mga pa-Egypt, kumatupi mga pa-pyramid, kakita mo yung mga sulat si mga kauna, okay lah. Nasa hati niya, bang mukadyo, nini, hati niya, beragbus sa palkala amin, naon, sugpat marubat niya, ibang sin palkalaan hati niya amin, kakinang sinjin saitan, kakinang nilijal, kay kanang si manusia amin, di mag-agamarig parsaya ha, Tuhan atau Allah Ta'ala. Hakapabisara, hati niya yung Quran. Minsan kita mag-uno. Di daray ni mauba mapinda si manusia insya tatap mujijat dengan Tuhan sebab ingkatan ilmu pangaji hadunya naong bihaon. Amun salong tamin top in science. Science as uno kau. Misan science lang ta technologies, engineering atau lang ta ini kau hati niya philosophy, psychology. Ingkatan impunan niya yan dahalam sing Quran. Amo hadjatin niya, wayroon manusia, hati niya amin magbugit si masan niya, kitaon niya taon niya kabuo. Amin loong ta mga mathematics, ang mathematics kami sa Quran. Amin loong ta mga, kita mga pagbasahon natin namin pre-thinkers, aon naman sa Quran. Sa bukon hati niya, sukat na ko pre-thinkers, hati na dihilang ko kalimahan sin Tuhan, imabun na rin kayo mo. Ngayon katanya hati niya, makaayan, ayakun sin Quran. Asal sabi ato hatin niya, pag-isapan taman nagbalik, biyahon hatin niya, humundon ang kita sa beragbus liaul. Insyaallah hatin niya, konsum ko ni sa, maray, isabantar hatin niya, min sambong maray masi-masi pa, Quran, hampag kita lumato-mato pa, rukun Islam 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.